Eriongatelo itopoloi Atalantan arai aina nakineta Atumunak Eyotab nesa dau aitegeari aina petanu elos kitere aitutora Atumunak iwaitinlu epedoriotari kesida aijar owaikechebon. Esiala ni itunga Emmanuel Otim kojinara kwape Napoleon Emma ngesi epolokit Eyotab. So eriongatelo lebu na itutori Atumunak leisure Atalantana no aiwo I tweaking tunga comedy I beat up on photography ara what I beat videos down na joka kaisama videography ara mule bila some posters kwa en ara billboards graphics design we wadikati kusosine lo nerasi opuchito kapoti MCs the producers of music unukere beta tutura ne Eyotab. Irasio manana titai rebete project la down ikaru anyu nu lapalo ikanyita rene sai ngange contract de Mastercard Foundation tono lapalo ikanyita pe ukarungon ne jono graduation usota korana kini Atumunak no certificates etalakasi aina petanu Atumunak lu ewadi kaunos kanu alomari aitutuoro na ebeit aitolot kitoni o laplo kaintape okalo lukumniare keda kesaire uni bunti sone aswamu auditions ano graphics design and animations ajene ngowinga ren abuni wada dum na choa tere wada pedori ara to open my business ano wada dum ni kapun kwaen jele mga talent mona raute comedian konya ngare singola Eyotab by promoting shisha nakin free so ya shala mikiti ngonoi ara le mga gambola utungone Eyotab anu adumune skill lerai computer graphics and animation adumunge skill lo amuno kinango anyar advertising keda papula ingun kada yata kina kacho nara like in future ko to ara ngo balas vinka because ngese te utungo ajino be ara danga dum da wange koslo alo songo alo setunganga na ngarangi lwara makana atolo mona kesi ko shoshno ipona la jok kosodi iche koto mesha nakinak horiengot kangol kesi ekapakina aijaun Atumunak lu ko bakasebe eto bolore kestalent dare ko sengita kine maybe dole karumona kidine karuma jeta to spend bare chebo or something you can do katunga ika youths out there but beresu Eyotab pinepeni dumejo skills do video production, audio production, graphics design, comedy. Kanuka TV East, Rebecca Mongin, Koibuga, Soroti.